والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، جئت هنا اليوم وأنا أعلم تماما أن ما سأقوله الآن ممكن أن يكون سبب قتلي أو اغتيالي، ولكن ليعيش القمريون، لإنقاذ الشعب القمري، قررت أن أقول ما أقولها الآن. جئت هنا لأسئلة خاصة. جئت هنا لسؤال لحكام المملكة العربية السعودية والإمارات والمغرب ومصر: لماذا ترسلون جيشا ليقتل الشعب القمر؟ لماذا لم تساعدوننا مستشفيات أو جامعات أو طرق أو كبار أو فنادق أو ملاعب؟ لماذا لا تساعدون جزر القمر في المجال التقدم والتطور؟ لماذا تساعدون فقط أسلحة وأموال لهذا المظلم، هذا المجرم، هذا القاتل، هذا الدكتاتور عثمان غزالي؟ أسألكم يا سعوديون، يا إماراتيون، يا مغربيون، لماذا تكرهون جزر القمر؟ لأنكم تكرهون جزر القمر. ممكن أن تقولوا أنكم تساعدون منحة الدراسية، ولكن الشعب القمر يعلم أن ما يستفيد جزر القمر هي التمر، يعني البلح، الخروف، يعني الحيوانات التي ممكن أن نقول أن هي للحجاج، المذبوح للحجاج. إذا لا تساعدوننا شيئا ينفع الشعب القمر. ممكن 15 20 منحة، لكن لا يكفي لمساعدة الدولة مثل جزر القمر. لم نمتلك مياه، لم نمتلك كهرباء، لم نمتلك التعليم الكافي، لم نمتلك المستشفيات، لم نمتلك جامعات. ليست هناك وظائف في جزر القمر. أنتم تساعدون أسلحة وفلوس، واليوم ترسلون جيشا ليقتل شعب القمر. يا سعوديون، يا إماراتيون، يا مغربيون، يا مغاربة، وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شيوخكم معظمهم الآن يساعد هذا الكلب، هذا المجرم، هذا الدكتاتور، هذا السفاح، هذا السارق عثمان غزالي. مع الأسف الشديد كنا نتمنى أن هؤلاء العلماء هم الذين يقولون هذا حلال وهذا حرام، ومع الأسف الشديد هم الذين يطبلون هذا المجرم، هذا الكافر، هذا السارق، هذا الدكتاتور عثمان غزالي. فما لنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل حاكم. وأقول لكم، عندما كان يريد أن يطول ولايته الرئاسية الرئيس المسجون الآن عبد الله محمد سامي،
كان أرسل جيشا من ليبيا، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخرج في الرئاسة، فسبب مشكلة في ليبيا حتى قتل معمر القذافي. فنعلم أن الله هو القائل: إنهم يكيدون كيدا فأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأقول اليوم يا حكام السعودية، يا حكام الإمارات، يا حكام المغرب، إن لم تساعدون جزر القمر في التعليم، في التكنولوجيا، في المياه، في الكهرباء، في الوظائف، في السياحة، إن لم تساعدوننا فابعدوا عن جزر القمر، بدل ما ترسلون جيشا ليقتل الشعب القمر. عندنا علاقة منذ زمن طويل، لماذا لا تساعدوننا؟ You say that we are your friends. We have a relationship. So why you don't help Comoros people? Why? You know very well that this killer, this dictator Azali Assoumani is not elected. You know that. He is killer. He is criminal. But you won't help to be long time the president of Comoros. Je tiens à informer ceux qui ignorent que actuellement il y a des mercenaires مرتزقون، أرسلوا مرتزقون سعوديين إلى جزر القمر ليدمر جزر القمر، مثل العراق، مثل اليمن، مثل سوريا، مثل هؤلاء هذه الدول. يا سعوديون تريدون أن تصير جزر القمر مثل اليمن، مثل السودان، مثل سوريا، وتقولون أنكم تحبون جزر القمر. أنا أعلم أنكم ممكن أن تقتلونني، أنا إيش؟ بس لازم أن أقول الحق. لماذا أرسلتم مقاتلون مرتزقون أعداء ليقتل الشعب القمر، خاصة المعارضون؟ Là, je tiens à vous informer que actuellement, et ça on m'avait signalé, qu'il y a des mercenaires dépêchés par le criminel Azali Assoumani pour tuer toute tentative de manifestation, puisque lui, ce qui l'intéresse, c'est l'investiture simplement. Donc, le peuple comorien doit savoir que si on donne 3 bourses ou on donne 10 moutons, ce n'est pas une aide. L'aide, c'est de construire des universités, des hôpitaux, des ponts, des autoroutes, des stades, des hôtels. Ce sont les aides qu'on attendait à un pays ami de notre pays. Créer les emplois, faire des formations. C'est ça l'amour, c'est ça les relations, c'est ça la diplomatie. Mais un pays ami n'envoie que des criminels, des mercenaires pour aller tuer le peuple de ce pays. Qu'est-ce que le peuple comorien a bénéficié de vous? Quelques bourses. Et même vos imams sont avec le criminel Azali. La plupart de vos imams soutiennent le criminel Azali. Si personne ne vous le dit. Vous avez formé des criminels qui soutiennent le criminel Azali Assoumani. Et c'est la raison pour laquelle personne ne parle. Parce que vous leur donnez quelques poussières et ils se taisent tous.
Or, Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est vous qui nous avez enseigné ça. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Ils sont maudits. Puisque personne n'ose dire ça se fait pas. C'est dangereux. Ces pays veulent que notre pays devienne comme le Soudan. Ils veulent que notre pays devienne comme le Soudan, comme la Syrie, comme le Yémen. Nous avons des relations depuis des années. Nous n'avons rien de vous. Le Qatar aurait construire, aurait fait beaucoup de choses. Et maintenant que nous avons le pétrole, c'est le moment où ils veulent faire qu'ils sont des pays amis, puisque leur pétrole est en train de finir. هم يقربون إلى جزر القمر لأنهم يعلمون أن ثروتهم بدأوا يقل وعرفوا أن جزر القمر سيبدأ أن يستفيد بالنفط والغاز وغيرها فيريدون أن يبقى هذا المجرم عثمان غزالي لكي يتعاونوا معهم. Ils avaient du pétrole des années et des années. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Maintenant qu'ils ont su que leur pétrole est en train de diminuer, ils veulent faire rester ce criminel, ce bandit, Azali Assoumani, pour qu'il leur donne nos biens et que le peuple crève en la faim et la famine. Et l'ignorance, bien évidemment. Le peuple comorien est en train de dire il aura l'investiture et non l'investiture. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer si ce voyou, ce criminel reste là. Nous avons des oulémas qui devraient dire non, Azali. C'est fini, ça suffit. Tu as assez tué, tu as assez volé. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu as tout fait dans ce pays, avec ta famille. C'est toi le plus gouverneur dans ce pays. Plus de 15 ans. Ahmed Abdallah, il a fait 12 ans. Toi, tu as fait 15 ans. Mais, vous voyez la différence entre Ahmed Abdallah et ce voyou? Tu veux rester là pour faire quoi? Tu es là, tu n'as rien foutu. Mais tu as raison parce que tu n'as pas des opposants. Sérieux. Donc, j'appelle à toutes et à tous de révolter. Car le criminel Azali Assoumani, actuellement, il a déjà dépêché des mercenaires saoudiens, je pense, bénénais, ivoiriens, dans notre pays pour tuer la population, ou surtout les opposants. Et les opposants sont là, en train de... On attend l'investiture sera, il n'aura pas l'investiture. Et comme ils n'ont pas honte, ils sont culottés, ils ont fabriqué des fausses déclarations en disant que l'investiture est rapportée. Comme ça, les pauvres, faibles, paresseux opposants vont dire « Ah, c'est bon, il n'y aura pas l'investiture. » Mais si il y aura l'investiture, il n'y aura pas. Il est là en train de vous tuer, de vous détruire, de vous voler. Mais vous, comme vous ne foutez rien, vous êtes en train... Est-ce que je vais le crier pour me pardonner? Je vais le rejoindre, je vais le rejoindre. Un seul candidat, Mouni Baraka, Salim, Mamadou,
n'importe, un seul candidat qui décide avec ses partisans en disant que je vais mourir où on va, wallahi, on irait tous le suivre. Mais comme vous ne voulez que vos intérêts avec vos familles, vous ne voulez pas sacrifier pour ce pays qui vous a enseigné, ce pays qui vous a nourri, ce pays qui vous a logé, ce pays qui vous a tout fait. Honte à vous, les opposants comoriens. Honte à vous, je vous jure. Vous avez su cela, mais vous avez peur de les dénoncer. Qu'il y a des mercenaires saoudiens. Et vous vous taisez comme ça jusqu'à ce que notre pays devienne comme la Syrie. Jusqu'à ce que notre pays devienne comme le Yémen. Jusqu'à ce que notre pays devienne comme la Soudan. Le Soudan. Quelle hypocrisie. Vous savez que c'est très dangereux le fait qu'on envoie des mercenaires comme ça dans notre pays et que personne ne dit quelque chose. Vous n'avez pas des gens là-bas pour vous informer. Vous n'avez pas des partisans. Si vous avez bien, vous connaissez tout, mais vous avez peur parce que vous voulez voir la situation. Si ça ne va pas, vous allez rejoindre le criminel Azali. Et ça, on le sait très bien. Chacun de vous est en train de regarder comment je peux être le chef des opposants parce que je ne serai plus président. Les autres sont restés ici. Ils vont rentrer aux Comores dans des cercueils. Les opposants qui sont en France ici, c'est le comportement qu'ils sont là. Ils vont rentrer par des cercueils. Ils sont venus à pied, mais ils vont rentrer par leur tête. Vous n'avez pas honte avec vos partis. Disloquez vos partis, parce que ça n'a pas de sens. Kozi watukufu, Maislamu mawatani ya mashujaa, amina nukto muhimu na kanzanjeni mwabieni banusu kwa lelo. Ni mwabieni ya uka makatirulo na yanu, nga mjua unyoti pia ezahunda Libi, enamna yadanganyiha ezahunda Sudani, ezahunda Yemeni, ezahunda zenti Iraki, asibabu maadui na mamercenari watungo uja wa wandu wa detruize pays, halafungu wajotambe yanunga wa terroristi entiyo ya ngamie, wajeni, wajeo ya waseyabo, warenge haina shilio, wabire wendeza, au wambe na ranyisi. Madhamana wa siasa walo Komori no walo bonze waziju wa shawadaza. Mhimo hao, azalina baki, kamitilo ujonji. Kazalika tulawa, wafikire namna boko, do watweda wa mangari, ja abi, ja Muhammad Sula Islamu, ja wandu pia watrahisese partiza hao wenda wangaria, azali. Shaizo tinongo za dhamana wa siasa, ulona ma elektori, ulona wandu hahe, ulona fievu, wana nuko hamadi zo kenti ya hubaja ma mercenari, makatili, makafiri. Waja ma mercenaires wa Benin, waja watijima wa Côte d'Ivoire, waja wa Arabie Saoudite. Namna jemru wa siasa ngo bonze katwambia wandu wahenda wahamba hauya denose no kwa madiso arumenti hatu. Na abo wazaza hatu no baba hatu no nanyasingwa waona omontiani. Namna jenga mdaza wa masiyasyo wa madio. Enti hatu yanzo jere dene zenti zinrochi. Kamna ujua hama kama nzo mrumenti, o wanati ngwa ulowo hifa, o wanati ngwa unanzaya, o wanati kwa tusoma, o wanati ngwa ugizani, o wanati ngwa unanyora. Ikeka mjitoa wafidia hata haba saba jema mercenari yabo, haina mria daze, shamkeka mdeno serogo hamadiso, na bunga nina mapiti hopi yanga nina mapartiza wa hanyu nga nina uo tipi. Ino position yo inti nini. Mana mto subitima ba usoma marungu wa hindi, bometra la arifu. Warongoza ukana Arabie Saoudite ube hama mercenari Komori. Kutina wandu Komori. Kutina famille Komori. Kutina wanzani Komori. Uka Arabie Saoudite ube hama mercenari kujaparore haindo katintrede na magonzi. Ne magonzi ala ya hatu. Eni ya hunda biyo enda Arabie Saoudite kajajo hunda kartolante ya hul. Rikautaha pont, rikautaha autoroute, rikautaha université, rikautaha rikautaha terrain, rikautaha l'hôtel, rikautaha haina rongobo ikaya uzole ziko wonesa kwa na relation na diplomatie na wanzani amitié
izo dizera kauzanza engetira bora hunda walevi na mapede na wadufumu malaba watoleza wajawo hilaba seni mdoni kwa rali kumeto pochoni basi ya balize mbiyo daza haizo watukufu nukta ya mado na mtoni mwambia ni banu na mwishilio ndo bayi nukta muhimu bati shanga bolio yu ambari na mwade mwado hula ziromani za salima mdere olio ya uva uswe makatili yanu yambie fakiri wa jamda dabi kweli huende utama mercenary watu wadogo wako mori baada wa faisu adina mutu na salimuna wao abasango do atahe wandu wajiwaje akana parjo vumbu fakiri do mlipo ya mfumbu lelo harisa ina mdere na mahindi atujura adungi akiki bainke kiki hafu ngujo mdunga olio ya uva uso owenda wariuwa o wanzo wariuwe tena shaisen tina jana yu bawa wa eni atumrambo iloda badu has eni aturambo chana mwishozo ni mwambia oni wana basabu wa komori ema mercenary wa aja yabo usikwa jana tiwono mjeni tikada mina mjeni wallahi tikada mina mjeni usikwa jana ezengo mjeni wo yanembiazo samba non c'est pas possible na mwishie bazi nukutwa muhimu ni mwambia oni bana zindongo wika yao zijomkinisha zikiajala hangu ni ulwani fe wallahi zindongo boko mkini ni zikiajala hangu shekati ulwawa faranta tire mamzinga tili swasum tire magar ekati ulili wa faranta banu na mjue ya ukana owanza ni wanyudawa emadi wa hanyudawa wakati na reje ikomori tiparisa wandu oparenda ruikoni no kueti tiparisa magari gatuzi la tamba wana ruindwa awa arabu wa jahun wala wa sudani wala wa libi wala majauta tafu wadoja hula banke ya rumamira ya hulabo ento minenda lafutani sorongwa babe ha onenti sayirengwa ni mavoyo na mnayin wanua levi wanua parsan watu wafe wanua rengwa ukawatijofanya PTA wanua rengwa arua watijofanya PTA ibanu nyima kandida kamjala amini enyi mtoma kandida kamjala amini halafu na mwishozo nukutana zoni mabia ni ba ngabo namba wa Benin ngabo namba wa Cote d'Ivoire ngabo namba wa Arabie Saoudite sabari Arabie Saoudite le gashila lisangeli hisao le gashila ongeli hisao basi wajua ukakomori aba hadu alone la hao ngwanza o waje wabaki isheleba odwalo na mashini za urumi ya legashi ngwato proteger azali no yasinya haina rongo ezentizunu ke zinu pia zinu ngwanzao daba na hizo riparo ambilo bana wallahi tiparo ambilo aso ya ukakane na ula she azali bawe ina ramwambia yo urishilia yo urinika ekanga bora lijana gujorinike maja gujorinika ezemengo minane yarengezera 20 mndumshe no wana obakia bona mfebo wa komori shawa jua ndo ya ukalindaba dinubwiti nunijujufu mu dinukulo shari na mwisho babu za muhimu dizo ntukomwambia ni bana wabasa ngaya bugarida za ukweli yenu ujo kanzambe ebande namna inuri tsona majiri tsona monjeri tsona ndo basi yatodo ulo no ulo ifunga eyo owa jomba hanyu no ndo uma hanyu no baba hanyu otipia wende ngwatungweda no meya o habari na fatihu wa komori notabilité do anza yonane ina do hamati hindu na banu do waruma weyezi ne maulama une notabilité wa do ndo ko urume komori do wanene yezi ne notabilité ne maulama utipi ya maulama uwane warende hawamezi notabilité wa ndo wadungo sekula mabodo fijuno tola jama bendu tsena man namna je mwanadamu uwanzonzi yaishi ya ukanenti yangu idubilwa ni makafiri itubilwa ni mercenary itubilwa ni wandu wika yao mahala ni waduba waranganya pia wanu waranganya Yemen wanu zentizinu za warabu wanu pia siranganyi asibabu de mercenary warabu wanu ne maitini wanu pia esengo hizo mziju wanyima opoza wa Komori roalo bonze roalo ndani alafu mdasa rukwa madisu kamtudenose nyenyi mwanzo mfanye jema fundi wadungo uparoni kwa emna dinari emna dirhamu no wasentoma watu fundi ujitoa ofidia
aizo watukufu ngamwambia ni banu lelo ya ukana mjeni la hadithi na mimi na jana anambia ukana Fardin on te suit depuis longtemps. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe chez vous? Quoi? Tu sais bien ce qui se passe chez toi? Je dis non. Eba nukutufikiri mbabi eze jitihadi o wakomori pia wazifanya no watowe yazaliwa no yatulawa. Tikaire ngo ambienti ya haho. O wandu walo ndawe. Wallahi waji concentre. Hambe uono Joma Ifai. Msenegali samba uono atajo hunda. Abalambio enda ka uveshele ya marahabe mashekhi. Na mwishiano uwa mjeni wallahi uwa mjeni wati mkomori. Amba Joma Ifai haka uveshele ya maulama une mashekhi. Warao Mwenyezi Mungu tido wamezi tido wanafiki. Tido hende vata mabasi jao shawado wa maulama warao Mwenyezi Mungu. Waonawe madhambi madiro katlu wa shirku wa dhulmu wa liwat wa izo zonti pia. Hode maulama urabani kayao wenji harmole megululo nuongo au pirizo o wasa watao. Shwana fiki wangu wa yabo s'en fout. Wana wadu dawa pion. Saudiyun. Na wajua wanyanya wakauja wanendeje ma mercenaires wa Arabie Saoudite. Ma mercenaires wa Arabie Saoudite ngo ataho yintu komodi. Wajua kafira mzinga yuke jafanya daredera rige mizinga ruone. Ze balita sinu. Kartucho wandu walanda kartucho wandu walanda ho. Izo mkinizi kajala hangu shati ambia bainge kalima dima waelewa ya ukana. Eba anuga rikaulinda universite, rikaulinda l'hôpital, rikaulinda autoroute, rikaulinda terrain, rikaulinda l'hôtel, rikaulinda zergo izo kabati manugo. Basi anambia ukana. Eba nzabare maulama wa hensi hanyu. Watu uji concentre namna ya ubutulu masahiri ne malala wa azalia ya fanyao. Attention, wallahi hanambia ukana ngabo mwalimu Mtanzani na tijinsi ya sharabu haka komori juzi. Ngabo fundi wangu ngabo zuki wangu mumbashile ni mjua ondo jao. Ngamu mjua jao wallah. Wode dhamana wahe idaanti iqra. Komori haono mndu haende haka ufanya abalende haka utia mbahindu aruma umsihiri wa mbashile abo ikoni izingizi wa ni mde mbashile sere na izo pi izo to zingiza moroni haono mndu haende haka ambewo mndu ndo abale utika haruda mndu haone hasere hini tena sha tumabia nuke miji ba nuke tina wandu o wandu walo miji ni bese wandu makoko beso ushababi ufu no wandu wa Canada bese wandu makoko na wandu mabaye ndo amadu ya parisiwa mbashile ngutoma jaruma msirelera ti hale balenda parisiwa ngesere hiliten wandu gabo wandu wanza wafikirikana banu asihri maakul masahiri yojwa uliwa yojwa unukwa yojwa utiwa yojwa ulebeziwa. Ezi kalite za masahiri zongizo namna zinchi yabuze nuko izo hanambia kana na mtu wafikia na bainge mtu ufunga tumu na mfunge tumu mfanye namna wika yao mwebedua mdudi mfikire namna mtu ubutulu masahiri azali ya yezani matorede hama wandu bafe mato mafe miyo mafe mashishiyo mtu wona mtu ushia mtu na irumishaho o watondolo ao o wavuruzo zisimani o anuswa ule kojo izo pia bato mkomori wisizano ko izo ti undama u ti notable ti wadaze shawo ti pia kwa tuwena mpula zigelegele na kufanya mafiti ti ono ushababi wa wana mapede na wana mavayi wa jari wanzo wabirilie pare na bona nya wa ulo wafu o wazata hao wende watelwa o wanashwa wende wabomba bizata habu kwa tina haja nao babiza walevi zijuha haringe zidaili yao pare ya menyewa daona babiza wababa bokozi zile mewa sho o andosha hao de warengwane majeshi yao ya wataya watafanya kabati ya barongo o anasho hao warengo kwa tukora mipira ja tenisi ya kabati ya barongo o ana hao no wajua ulo wafu kabati ya barongo o ana hao watola muhazini kabati ya barongo yodezi yo shale lo ngabe mna pare we pare yo kaya ilo ndo vile wake namu o ndo wadu kwa tungufu makamta barongo halafu lelo muhimu yaho ushababi ngonu konvinyo ufirondo
kwani kwa mvinyona bange wa firando ili sigarjo uziye pare garjo ubuli investiture mrati menye waridi warengwa babo wende wa henti wahimilie dila fahavalu la rendo wana so hao dakandaka la rendo wazata hao zirewe la rendo wa baba hao la waseku wa wale mababi mwa malifiju la renga o wadunga hapo ya warenda wamezi la warenda wamezo wabaki ya bontipi ushababi wa michini walevi wa mijini hatu ni mabavu ya hatu warengwa pia ngwanzo watu wabilile investitwiri ya himru watafanyao wanasho hao watu wao hazini wa hafa wafungo wasaya wala wa mji baso ushababi ula uwa ni kwa bange na vinyo wano pare inu ketuka mnene pare umhimurani mtataho no hatafanywa kujamba noko pare umhimurani mwana mshwa yengu tora mpira no kujamba noko izo zoti pia kwa twamba noko basinga mumparoni banu ni maulama unyondo mrao Mwenyezi Mungu nalitanganyihe aina mahala mdiyo rifikire namna rijo ubutulu masahiri hanambia hinde bwana wallahi tistafidi ndoko zinji jana hamba goju wallahi ngabo sihri yanyo ikayao yodo towa enyoha hiyo masahiri ifanyao sihri ifanyao yoamba mbahindu idungo hula enye ya mwanadamu yabwana katujo urengenyo hayi ngojodo nani mndumshe ngabo wafanyao majini ejini uwo ngojodo bakidane mndumshaho shawewe usikuzima haruma mwezi au mwa mndungu kubale namna hiyo izo ndogo zinje bwana wewe analizazo jana wallahi tallah wombe atoni wana jao ajamba viens justement je te vois akaone les andongo ngojo wakomoda la fois akaone les andongo izo jana enyo hayo kwa karibu yabwesha hula ilisiwa onge idungo ulisiwa enye ya mwanadamu ngaboboko ngwa amrishao wadoka fidia ngaboboko ke mruhafu katuone hangode yaewa emaungu hata yaole emaungu ya mwanadamu ola yadote harumasio ejaza harila de neema dokaniyo ngaburishe siboko mdo irenga harila de mahaya do yanshi duniani izono na kauziki atana ha abonge na rijuwe wa komori haina mduro Mwenyezi Mungu yo swali ruombe Mwenyezi Mungu ya butulu masahiri azali yafanya haina ujo swali nguna butulu masahiri azali yafanya nimpareni ngabo shingo shambao sele rose haina mruhisi ukaharumilwa masahiri na uzise eshingo sharozisho inatotende yashite bahanu maji yao ya jiholele kengena bahanu ya jouduba maji yao ya holele hata ngujoji hisa ama mruru ngwa zindu itente mwe haina bia zirari ya zila ya zinu zitente mwe zila we mahama ya lao riho sema la hoya hatu ne miwango mijini enti yo ivazwa malalao ivazwa zinyama za diwa ilembeziwa haina rogoza utorenda wandu makawakibu na wadufumuo haina watu ambilo watu amba wallahi bila ebanu kanyabo ngamnishia uzo na bavana ebanu ngamnishia uzo na bao kamna utawuda zina mna inu nyima opoza mdu ambe mhimu kwa batukofanya waja wende wafanya kiritasi ya ndabu ngari rapporte o investiture ili opposition ya demef wadaze wala harila investiture ke tufanywa izo ndabo investiture ngefanyi wao investiture ngefanyi wao edati wafanya wangu adungo wona halata idobira wakati ila haina mahala madoka katili risali hundu rivoti wandu pia wajanga mmonao izo ndabo kwa tina fikira za uti investiture wallahi bila hema sahiri ya ziwa yapo ngabo ya majini ngabo ya nyoha ngabo ya utowa roho azinji zirumishi hao yapo halafunga mmonao wezengeza himaji wangu abajomba ngeitwa corona shahoka azali afanye masahiri wallahi bila hiyo demba ngomende sao wangu atashia ode malaba yo mijini na mafundu one bahatu bwadungo wa manto swalisi na ujoka na wika tutawaza wika tura Mwenyezi Mungu wado ulaba ni wana wallahi kamtoto jitwa wallahi ngamto ujitwa nyima fundi na nywa baba mano tabla mdu obudi azali onjo misiri ni wakati abudu Mungu wangu abudu masina muna na maindini mhimwa haya doni ukanga bono kokata
Enke mdunda miya unduyo zitijwamba toraze beti salami yo ngarjo wada inge tijunba hindini yabo mnanyumba mtiti yabo awonde baki mala mndu achi yoke tinyumba yo ojojabo wogutoto twamu hamalala wangwa tukobiyeshi hamalala wallah wangwa tukobiyeshi amajini na mazitwani na mana masahid ezinu rukoda zibijana na tojani helele mdu wallahi utim komori ya tojani mi diambe je te vois mais vous savez attention votre pays là aneleza ngozinji yabo haba il faut dire ndambi onro haho kana waombe Mwenyezi Mungu ndambi onro haho waombe Mwenyezi Mungu wajiconcentre wawaneneze tabia zinu bo wabutule masahiri aina ujoswali na wabedi wa Mwenyezi Mungu yabutule masahiri yafanywa Komori hatowo wasaya mji nyima opoza mlo Faransa bana banazali hajibiwa hoka na mtomto wa idea keiko baido kabanu kujwanza ya organize wanro hai banu wafanya ndogo olo hulanga po abango udaona azali ngabo amba kwa tida one kartujo ulo dai na sindo no tonda na si kartujo ka usaidi wani azali ya jeza hata bakiba ndo ka utaya ya prepare de wane na azali ndo shahina mduguli ndo telefoni ya makro ya mpare ambe tende digoso daki president wallahi bila wasaya wale hula wabangwa wana bwana wazia kwa tuvumbu wao wanruo hifa wenda wataima mercenaire wa hiba zemali sha watu watungo ula toa Komori ya rumaze ngo za lazima wajiconcentre shaka bo malaba atabasa wado upande uona kansel mwambie bana ya uka investiture ngejo fanywa ila kiritasi ya ndabo ya hanzabo ya doka ya opposition ya Komori une opposition ya Tomoa ngwajo udaza wala le haribasi kwa tufanya hapo sapa na rikenti sikara jakubali wado njo bisirini wo menyela nduze swala ukaba ngwafanya babujili ila nuka mjafanya kama mjaji prepare uka ekazala ligo bunjilo la hindi tena shaba ngo buzindwa kizojiri baba watu wa pare imenye warika utambia ngebanu muulili wa ndosha hanyu warongo watafanywa muhibwe mbabi za dhahabu kamja jua marongoa nyengertsigona kabanye au unumsheshelo kwa baba wavure na mvinyo bayo wa baba wa mezi wadu wa baba wa mezi na msheshelo kwa mvinyo na bange wasa wadu watungo firo jonamba ndati menye pare ngamonao kamtati menye pare zinde tenje masatu nje mandasi ebanyiga muoneda emanga mundo na wili ebaninga nyina mu ebanga miela ogem jomdo pasha magari au ngaba nzomone mado tabisha ndo arumema ona mabisi elevush kamtsina maji kamtsudai kamtsina mwechi katandana pare bari wala kama zeke nyinyi wandu wazali mtatifanye baya ushababi wo urengwa ufiro ndo na unoso mvinyo na bange ndo ili waje wabili investiture ulikeba kamtweda na ibirili basi yode mhimu walo niyo yapo boto jamdo aje afanye pare keifanywa babu ngaba ndo jomba ntimenye pare pia waniki wamba zakireti ngono mabuhu hari ebara isi wajilalika shela likiwa ya erewa invitation mabuhu na maviho na mavushe na marindi na majamvi wao wanalikiwa investiture shoma president wa wajilalika sikarchalalika mdu sikarchalalika mdu wa president pia ngwanzo waje ba unukatwari unu Dubai ngwanzo waje ho mwenje no imagine ze otoro to eba nese supermarché yo wangu watu favole pia kama siba ndo hula watu kwa hindi yabo kamna kauda idusha hula kama sipare kaptina bweje kaptina match ema president Fukare wajo timizi wanane angu wajo utapia alafu kweli babuhe wandu harima janvi na mavio na mavushe waudu walaliki washema raisi wajilalika ngwe hama wana rupia hombaba homnadaba udunga utwamba kama tiwa mala balo mna shudi tibure ambaye tizamba ukana gojola wa ufaume ngamshela video na ifan gotori inwa yeke wende nije bwazali daono wana haho atandashe banga banda shakuri na habari ngamjori inwa nyohoti eka umde midu ya hanyu Burkina Faso au umde midu ya hanyu Niger au umde midu ya hanyu Guinea kwa jatu zitongo wabo orezembia sanyo wenda waziri Robert wazili sazembo alafu le longa wabo ancien président de l'Assemblée we watanjoro ngwa wambia wantu namdati mtimenyeze pare mwede watangani mwane na azali kwa kweli mama baka mwedeja mshanga maurudura jaitana mshanga maurudura jaitana ujangore mo opposition wanuka président de l'Assemblée bo mshanga ma
Ebanu wewe mana utwa hindi daona buruhani mwena masanga kwa nyinyi mlisi wa mno mpashe magari mprofite ntiyo nganyina retraite changa nyina bahati gawe hama banu weshinu wangu ambio ko murikana na mtu tudo menjeze pare kanyina rogona mtu mwende bamenja banu wewe hamba ko hadisi daona azali mtu mwabie wandu ndo maze kotiza mafisisila wewe upara wandu wambia ukaupulani azali mshangama upara wandu wambia ukaupulani azali jo watahe mwende harumaze voti ngiyabwele longo subuti jodo ambakana mdati menye pare ekanganywa kweli namna mwenza kanyemba uswazali mwane naye banu mndu ndo utotwa oni lentia wanu ka president de l'assemblée udo pasha le garu obari jondo le kiyo no zungusi uka karja unda yidu yabatambaru utana nguzi komori banu ngoma zomtsambira sakwali banu izona zanga za Arabia Saudite yo hola wabani sojokiri nile mumamzinga banu ulwani fa only sosum wana vubu Arabia Saudite uwono izo warenda jama de khashukji warenda wandu wanona wa usotwa uliba mndu adungia mndu atati jima katenda uwa mndu afu ebanu wewe mana utotwa wa lentia ndi bomshangama banu ka president de l'assemblée yapo uka député yapo uliensi hiyo ihuno sai mfazani msomesana tidasi ebana utotwa wada wani lentia wewe ndo ambao kana mtasi menye pare mtasi menye chao wakati watu wakaka bondo ulo hafe mana watu ambakana zinuka zinu doindi emana watu wakana watate wangu atukonjura hapo no tolo hapo no tafanywa emana utotwa ambakana zinuka zinu doindi ujwa kete tabu ngazi njilo yapo zerengwa emana utotwa ambakana zinuka zinu doindi emituzi na izo tontipi emana utotwa warungwa waki ancien président de l'assemblée wasubitu hapa uso azali wa mwambia hidibo mshangama usufamadi bwana hata hunu kutawali waveze tuba kwa tuzi semu nyanti irudu nyanti inuda wodo watu iwanila no udasi nga Facebook yabo kodo fanya na misio cha abdalako kartujwanga jidasi kamtujwanga nyazali chasi so jirambo kanyika nyazali wallahi kanyazali chaketa tukiri mdu president de l'assemblée ya soma ya puhamiji ulona izo zontipi enti yaho irade namna hiyo wandu wafungwa wandu watora bonze wana wanangwa kwa tukora mipira izo zontipia ala fule dojo ukenzu do ukama mdati menyeze pare garjo zimenya bizungu wallahi ngama mina maya tije stondo ngega mina maya tije stondo tijo zitondo wa tondo aina mbe abakobo ha rirangeze pare wadunja utauriwa no hibale tiwa no hibeta habu no tsoyo wana na shatu no izo zonsipi pare ndasi uko mdula mbayi nduga ya joro mdula madiga ya joro mdula lange ya joju no izo kazi sibahan wala wale ambao mavoti watu wakazali wakatura savoti ya wabuli wandu pia watu wahafane ne madufumu ne mala bawoto kwangwa jorenga ya bobo ndao lisanga rifanye contre attaque immédiatement karifanye jao ti usisa mdu msinga ni leo arriva le nyumba idi lisangio yabo ne jao ola yamba ngogo tukawane bwana ulio ju concentre washide ban fakiri ya mdadabi fakiri usifa jihadi wawe kwa wafumbua awa paroka ministri wa paroka adovumbu wa Bob Denariten ariwode aba kutoka utimize komba haisa prepare haisa finalize na mtope ya 2 millions basi na mtofanya jao kabati watu wasamba abwandu waelewa toujours kwa duhenda mkomorio wewe twanza chui hamada ile ndela mtongoze yoro katajo baze kangaya ne mashishi yo yado ishili ya munyanya shaikambira kuza muhimu lelo bacha ma mercenaires abo Arabie Saoudite ma mercenaires ya bene wao tojo tondo wandu chao wapatina tatu mone namna wadanganya Yemen mone namna wadanganya Sudan mone namna wadanganya Santis mparona marabu hasikini ya mtu Santis au pia kajangamia ya watu na jalisu mayonore pia mone masaudi wasaidia Palestine namna bi timu aone masaudi ndio wasaidia kabati wanoja yanu makhafiri yanu wadhalimu wan qatina jana na manadam alafu leo azali ngode ya warenge waje wadubio komrado wa hifa alafu ndio ulo enu mziga dawo binarada fanye kontra na rangalia chef ile jeshi mziga rumilo ketiban bali la Paris inu bali ya mzinga kata kartu joila na walanda au abutika ujana mwambia ni bani jokiri nu lani fe banu baingele wa maudu zongo ni mwambia oni bana investiture wa ikaza ngwanzo waifanye investiture wa ikaza ngwaifanya we dati ila uyo kwa change shawaju wakangwa na opposition boko wa shawdo njabisiri mwamba kamda rumo vote ndo kangu jorenga harenge ebano misiri ni ndo utotezi uno indise mto ura mweda mahafa ti hale abo salimu gujorengo ari salimu gudo dungido ti eroze message gudo dungu ngomje shafa kula Dr. Salim Arengwa ado barengwa pasi irijo fanya boko azalari renge pia kairia mrenge ni bomtona manahan enyibo mlobo nzeka mfanya rukoindi enyibo mlobo nzeka mfanya rukoindi kairia mrenge ni mlazelik kairia mrenge mwede wa pashamento bayire lingana nani banyiso ndo pasha magari nyinyi isto ndo pasha magari ndo pashamento na mwede mado imabo mdo nya wanono hunya omsheshelene maadu ino wezi wado magaliana mtoto kana fursa mkana mali sha azalina tofa njo uone mapesa ikabutolwa na mviozo ka uajiri wana mabisi na tiriko na kasketi na matishe
na to hufa banu mje mmone ni mrungo utofikiri wala pia wa miliardaire ndajo diwaza yauka nyimlo Faransa kamjwara wafikia na banu maelewa yauka Faransa na moto wa mama kuratu somdeda ni daba ba mimi ngena mapesa ngenensi nungeno ustaarabu shami memba binasoma yonga mu amini memba binasoma ga mu amini wallahi kama kuro na ke bainge Putin kachacha jondu miacha ukikila becha ngamjua kana wika twanza nisaidie hizo tizelewa basi shakaza jandenge ado ambago tukaunika president twabili ya Pareola mbeudo tukaukaya ya Pareola siparoke Dorset parwa Matinho parwa Champs-Élysées parwa mtereso adama hapa na tabasi mke kapitana ngo amumtimizoni banu nimwambie ni yaukana emunye dhahabu ola momeki timwambia no sukwa jana yaukala ila wasidi Hasani ende hao no Telecom wa mtia eni museni swala ngamjua we mahami mineinu idara ya Komori owandu wafa wenchi na mwedemu aone muzise Telecom na muzise mamwe na muzise hidrokarburi na muzise umeki na muzise obik na muzise pia mwangalie idara wafa wandu wenchi wanazijana ngamjua parsado meki idara wafa wandu wenchi emaha miraru mineinu wandu omeki na muzise mndu mumjua au mtu amini gutomwabiani idara wafao wanazijana wenji domeki aina mtu kutofoko wakati tobanga bantu watoto abata nyaja uta eze alhamdulillah zaheze dhahabu sawana na mwende mauzise o wanazijana harumweze idara za Komori wafao wenji mtu ngodo ya lola mwende marekeze dhahabu sahana basi Ahmed Abdullah Twifu homde aringa bo mdudo Farida Mwalimu de arenge place ya Laila tifumbuli wa mwana mshedo Zakia tifumbuli wa mdudo Bahasani Mwiti Kudi tijiba Hasani sijidondopi tifumbuli wa Wori Hadisi Saidi Shukurani wewe ufanya za aviation shawuo de yapulu anomekira ka hadisi wandu wanu olio ya ulibe dhahabu ya wandu ngamwishiao Laila jana emunye dhahabu hapara ajibu Laila telefoni yahe munye dhahabu hapara basi ajibu Laila ngujibu aruma telefoni ito ya hao ezajirinda Laila ngujibu aruma telefoni ya wandu kimru hindibo Laila ezabari bujibu wala hende hatanganyiwa ni Telecom shana mlido mwiso waho wanadamu wanu no wawasaidi yao na nyime kimlone ezemalizo Ahmed Abdullah Twifu homde riwafikia na yaukana emunye dhahabu ngupashio mwelema ya ule dhahabu ya heze gramu zahe wizo kana wenjeza kana ubunguzi mnikuwa na indemnite wahe basi ya bilaje zahe riwafikia na ujamba ngwazo mnike mnariali na banu wandu pia ngwa wandu Dubai haina busuka tukupa chando da Dubai ngwa juwa dhahabu eda mna ilio izo ndizo naelewana na Saidi Shukurani mwende mtirahise miadi ya hanyu na alamati almunafiqu talata alama za mnafiki zondaru do barugo hanrabo do wakati waniko amana waila wakati wafungiana miadi daona mdu wenda waitrahise abogebo Saidi Shukurani honta weni daona Ahmed Abdullah Twifu eba nuzi wasuli daraja ukana aba hala ila ngoendo yaone Telecom wa mtanganye nimero ya do ishilia emunye dhahabu izo yatukanza yambeke kwanza dhahabu ya ngombo duwa ike munye dhahabu nguparwa Laila do ujibu nimero ya munye dhahabu bwa Komori ngamona we mahala waswili alhamdulillah rabbil alamin mitami ulingi wandu wenji giho mabandi giho ikoni giho wana wandu wenji giho mabandi giho wandu wafi ebane mana mtufikane mana tufumbwa Laila Zabari emana ntofumbwa nono Zabari nono uwe amvio yu ya shemiri wa udungo mnike maja kono hinwa shahide hambari ila de opposition ya usi amvio wono no gebane kemru mwikoni henda zulumu mru maluzini rijar wa ikoni wacha wa siswa ni za hawa mbwa dunwa za halosi ya yule lo yapi kuna ujwa huliza mru plasi emri apashie ende zahe ya diata hemnari aliende ya wahe ya dia hunde huiliza mru mrati urudi wirenge huiliza mru mrati bwa ikoni na mmono mwiso hao wenji wallahi tallahi wenji wadiso riki andu wa ikoni waangamiza ndo maluzini warede hazidi oro wasawa wafariki pia Zabari
Shane zimpare ni banyu wa mdatoto bako mjini ya usheni mrotuanza baki moroni na maduzini. Ndio mnaba usi wa moroni karatuanza mtafanya jao usi wa moroni. No moroni da. Andwa basi wa Faransa mduko jomo jijusi eze ndini ukanyu wa Faransa. Basi ni wazazeno wa baba waho wana walomeki. Ni wazazeno wa baba waho wana walomeki. Na mwede mauzise o wandromeki eza wahundra. O wana o meki eza wahunda ni namna walio. Owenji wa isawa wa wasule ya waumba. Wabakido walo yabo. Wala wandu weka yao wakoji wabaisa. Minga msomo hitima, minga msomo badiri, minga mfanya kadha haja. Wallahi kawhibi wamba alhamdulillah wa hasbi Allah wa ni'mal wakil. Immédiatement avec confiance et dossier nge hiwabi. Basi wallahi wamri ya kaunabia. Wallahi mri ya niparajana bo masi waruma 23 heures. Ambabo, wanamdo isho vumbo meki. Ebanu kwa wana harara ya hidhabu ya hibano meki. Samba, no, J. Amba, enda uziswa ndo meki. Wallahi bila hekeze telecom. Mamwe. Hydrocarbure. Obikina uyopi. Enda uziseko. O wanazijana wafa ukomori wa onju wa wandohazo meki. Wana washena wana jomba o meki. Ebanu kufikireze eze dhahabu. Bo, ewi. Alafunga pa mototora uparatijisha msudini sijidondo vi. Aka uziswa masu alani ni ubeidi. Ngasina mezimi hili vanu. Ewe moto uwezi nuka kausambao. Watoto walo tupayo wenji wa wanduru wajuao. Waurisomo bisiri wazima. Wambe ndrongo ya laila na nazirano wandru haziwo meki. Wadu wenda ufanya ukama wala wabala embe ngwandu wabadili na mare na mafenesi. Ngwandu ukama wala emane tabu inongo hindu wanu wakomori. Wanu kwa jala Kuwait, kwa jala Qatar, kwa jala Bahrain. Ilade dhahabu ya hawenyi. Ngenga mwanao mwiso hao. Watu ngo uriki ama mbabizazi ndu tuona jao. O wasai wa yelo ni aibu pia. O wandu ekenga wandu kumomeki eshenda wanu weti. Amungenyi wazati. Waho wana omeki. Mwone majumba ya ho wana hanyu wao. Ngwali ba winti. Nga mwone wa magari ya ho wana hanyu nwandu omeki nyinyi. Arabasa. Wallahi na mwishie. Abasa. Haina kati. Procuration. Ngwadungo ufalsifie ze procuration. Wenda osinye oregama aliza wandu. Ngojodo jwa undrenge tahabu wewe. Ngojodo jwa jao. Wallahi ngwa una matomale hata wandu hazi omeki. Wanana shomeki. Kabati wa mini bathabu yani kwa ne mruma hahe. Shamruko tuanza basi aya uno mnaipini wala jade pesa za bwana bano ukalahu yuka Faransa sefre hawa uno ka ola mndu mzaze ututu wawa hamba sinye bandrione hakaza babwala efu awifat namna esi waifatima saidi ai we kana ushindo jidaidi ya we ino mdetourne bana oyataka eketimtini ya shaba banu kana uju na mtota shaba amanda shila wishonje ni wala leba nfanyela kile o androme ke wonje walende hawezi izo abeta bira tuifuru ambake na doktora nguzijuo izo saidi shukurani ya pula jeri hadisi nguzijuo izo Farida Mwalimu ya mbaye do president remplacer la ila nguzijuo kabati mrunda nyibano emunye tabu ambake aja yabo watawa olio ya ukawa beze onde wambe urisami hibaba ndirenge miadi ya ukanga rjo libe tabu ya wandu garjo libe tabu ya wandu le 31 août 2021 tasi olio ya ulibe tabu ya wandu wende warenge nimero yao la mzaze watanganya ne nimero ya laila ado eshilie mzaze kengwanza some ziro some badiri na mkenti mlinde banu wandu wadungo ubaleze mbio soma hitima na badiri wallahi wala wandu wenza pup amaandu to amini sha juste alhamdulillah ananti mwambia ndoko na mwede mwana la mzade ya nikaseza emi ketsuono mndumshe baingege Toulouse baingenge Belgique ketsuono mndumzade anijibi abantu ntojo ye usale gari lijaze mafura wanila we niliye usenede na mtsahe ketsuono mzade anijibi yanga mwanzo ngejize mzade ulopare shato ndani kwa 3000 euro ni tijifakiri na farwata ya jame ngulikazo anawede mamone ila na tana mwa tikazezo na iwolo bateke kejapuha ya tawo Bango bondo apashi yao wenda hata tijina hubi wenda hata wanroshe wate wajeza wale jai bayingwa jo farume zanvio kenga mina mrumshani jibi ya unga mina bayindo ni jibi bayinga tingio da hubi si amjo bayile gari na ndena isa au namta kamina mdiani jibi watina hata problem tijona namta he shangu to dali bwa toni kazenda abona bongo juo wandu wenyi habeze no go walava ya ukatindo hii wenge banu kutola pizza wandu wenge banu gwanu na azali wenge banu kepanya jao boso da wali bwa toni kazenda ngabasa
na mwende mamuzise banga mumushi eze video eze audio zifanya na mwende mamushi na mwambia mwende na mafoto eze surwa na timone seni affaire na mtomambia mwende seni eze surwa ya mjemone kamjo urambuwa kamnyezi Mungu ikajalala uitimlevi uitimdomba hanyu antile machu ya komati no Mwenyezi Mungu wai wa haki. Inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Akaujona bakati la pizza zali alizokoli timu la pizza ba au izokoli akaujona mbacha kwa mtu aba tena bikana mndo ambari ambaye ndiye azungu mndo ambaye ari hawazi wolo anafamba rike mafoto atambe dami atambekana wayana bacha na bodo anabia ni jena bantu cha bahanu tao bantu chini tuindo njabo ade na shopisi na sita alafu watu tatu mikazenda abo ule anambia chao wanawashe wao wafanya zile pia wallahi ngamziju shana muime mlide Mwenyezi Mungu juziti vumbu wa ubeidi mshanga mabana hani paramba wallahi bila itadi silami na ilielewana wakati ula wote towe video wamna 30 secondes nato hamba ndongo chao yatujibiwa timtasama au telefonini turudi towe video tirudi tifanya posto tirudi tifanya video irwaji nionese hajibiwa hata yode namneke mradulu mundu ndurejeze haki ya himwini na yoti ndabo namkaza shanto tsanganya ukana kwa tufanya rowe ma journalist wanu wono chao taoni wafanya chao ole lowe ambaye haritede bwana kutoka finalize ya iro 2 milioni basi na mbezara kajeri ronda baka tuko kombo wenti uraisi haujao lelo katina rowe fumbo ya bakari leso ya mdere ziromani na mbale ziromani cherodovishi oli ambo kana fakiri wanda urenge ma mercenary oli ambo kana banu ngamtuko mtamalala o mijini atu wan banu ngamtao poison yoti corona ngamtao malala o mndodo wa komori matwi mndodo wa komori malaba mndodo wa komori wa jufumuo mndodo wa komori wa levi kabati mndu ambo sijao izo nizo mndu yatende ya komba na haruma ta hamada inu ndia ko ubeza hala mwa wa komori azali isamfutu afu wa komori iroda be mdufikiru kana azali wengo tuka ukupe haruma emergency wallahi ka utobona mndu na kilu amini azali haruma emergency wengena janani ukani utoka made elera yo kazi mbile puzio elera yo ngaptuko kansi amvia bo imbali ya ndeli fusi wa ulendeli hamlo li tole emajanku dine nezensahi arula reja jasa ekele puzio li siba kwa ndoli fusi wa lirungwa sindanu li fusi alafu ngofikiru ngena janani emnada ba wo ya subutika tina akili zote mabia ndazi yale shanyi kairiera nanyi arima president pia wajilalika ngofikiru kana ile bala mbaba ho ayona katato wana mvyongeda na mwilide ni pashi ya dungo tese stop armeza mvyo watu president dobi utuka utwenda rumanti atoka security rand ebane ntinu ebane bahari ndo ndo bira ban karna msamba zobana ebane ko bana bwa mnameli ban ko bana bwa somali jawto uwono utuka ubale ya toba kana kujilali kwa mashule ebo president dobi ufikira wade wakomori malaba wakana ndo mwepisto ndamba kwezi na wadade wa ulili ade wafungi ade watongeza watu na maji watu na mwenje watu na rogo alafu aba saudari ngomshechele wana hanyu wadu wafira no wanikele bangene vinyo ino jomba ndati benye pare ba inu ndere faida zinde ze faida inu atuda sinanyi sho na sho watelwa wa ulo wafungwa wa viole wapia katina haja katina janao alafu ile kwanza kebalango wasikini wao parisha kwa tusikino wa mzani wabe hanyu wade wakanza wafanya mabunjili yo moroni wasekula mabibo dufijwa mamsheshele wabiri wande mbajini wade wadungwa tena wadaza ngo yapo basi wadaza miyezo malala upia ibna haramu wa pariswa mbashire aduda pariswa serehini abalambio atao sha wanumfungwa mihono nyi wa bamba obanu nade bwana wo yatuka hende yire eno miji hatunguto arumadhuri na tasinguto arumazisi masa emisiri hatunguta widio ewe akauta wewe tukabidi kaende ile wallahi mumpaso pasu bwana huu enda ndari balani katikati banu maji miela au mieno opi ewe atoma lala uzoni zo mcheni wewe akaunambia leo wallahi mcheni wanabi jan ya ukana ambio wandu walon mwe bwana inu wallahi wafikire namna wandu watu wambadwa wandu wafungitu mutundaru riwebe Mwenyezi Mungu ya butulu na rendera ni mashekhi rijue namna rijo butulu zero wazali yafanya parce haina namna ya utoa wazali wandu wazifanya wei hangamiza wandu wei ngwendo hanyoha wei ngwendo hamajini wei ngwendo hafidia ulama ngwajwa ya kana inna shirk la dhulmun adhim inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha izo zonti pia ngwazijwa shakabati ulonaje abonge watukufu ni wazazi wao wandu wono walofanywa hazomeki ni wababa wao wanawafanywa hazomeki ngamona wao na mwedema uziswa na nyanyi omeki
haina mndu ya dhahabu yendo reje wala mna mchetsi wade para hafu ha bala baka mzadi suwa don rengando swafi hafu ngabo mwana mchetsi wo mumda hubini umji hafu wafu pia wenchi wafu owenchi wafu izo des alhamdu makoko hatu no baya hatu wasojo manga basa mregeze dhahabu zao mwede sanyu mtamu mwede mwaha majumba na magari nga mzunguli yao na upashia mwana tirenge mnako nchika mwede Dubai kamjaone ekipu ila pia ujahunu juzi sido meke sisi jau alafu hapa saini mwede mrege makiritasi yahe makilia ya mkamtukofanya sinema Allah ngamjoso ni Mwenyezi Mungu ngamjoso ni Mwenyezi Mungu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba riba mwila onyi wantu haziomeki mwenye dhahabu haja kwa mwere yabungu tawoendeza shanga mjobuona na mlile Mwenyezi Mungu msamfu kapati sama hayabo wallahi ranzi wakati marege dhahabu yo mabanga mjobu iliba ni wantu haziomeki ni matoma na omeki yabo we matui yao yoenda ya kantinga lifanyao assemblée générale alhamdulillah unumahare yondo 100 millions eze hasara 2 millions lifanya jau 2 millions wakamdu ya bauzi saukana ebanu garitugoshia bwana tuona upara fakara na kati mtofu madhahabu yomeki eyo bala chao aina katoro bila zaki ngina lindo wakati matoka mahakama iyo hibaranti halina sidera mbagarantori ilibe ebanu kamchuko wili babo mala ba matena mna manzao aude namna hemu nyine haki ya ebanu kanyama mparisa wa tribu malaba wenye wafanya hazibanki hunu Ufaransa wasida mtakole kwenda afirwa wenda tselo ya hazini komori hunu mkadore kwa nkoza ina mna yo mndu wangalo weti mtavuro linti witida nanka linti fahavalu linti jindu jilevi ngokati na mndu amagodani yani kwa madiyo immediate makototolo hasini tindi ho mtukore keza dabu zandu mopashia mweda Dubai no lozwa jomba hanywe mafanko yao ngamtuko udulumu wandu na madharau kamtuhisi adhabu ya ukamdurake kala le haki yake ngamdala umosiwa bahe mwenye dhahabu ya sheleze mvuzahe bahiyo de adhabu yede tukakajana hanyu ezoro zanyu kezina ulawa pakam mshemeza ngamtoa bana na mtelepinda bana mnibali ane na one mwenye dhahabu yenu kamna ula wezoro zanyu hizo ngamtoa bana na mrite yarumwe bainga de bafuta lera one mndu weri Samira onba wakatodu kwamba na mampare ajani Sami na mampare ajani Sami ngabo kaseti ya ambao hadimul ladhati kaseti hiyo yomba hadimul ladhati sakaratul maut basi yamba ukana innal abda almudhnib au alkafir manadamu dhalimu kafiri mtimbanai idha kanat inqita'an min ad-dunya wa iqbal min al-akhirah wa katirwa ila wao unduniani ya beusu akhira nazala ilayhi malaikatun sudul wujuh yauchishiwa ni malaika wa kongo tofikiri dezebwa nzidu na Yesu wakati ile zendrose gamdo sweze mbafu yena magalo mdu chaitwa amba parele shahada wakati na rokati kodombada shahada ndali bino ukalizia toka no dunia na roma mamengo mitanu kelera la wa rohede atoka para shahada ukalizi na majimbo na sido shawana tabaula pizo banga mlapizo ndo baniyo ndio ntongo ndio nijibu bado problem yao deze kufuru de balapizo banu ngamlapizo ndo banga mjombe ni mlapizao mlapizao oide wo wananyanyi hafa bure oide afungwa wananyanyi bure oide anusondule kojo oide torture wantu oide yamtani gizani oide darengo walimia jamjusani ujufumu oide udungo utaimenyelanize swala oide de wondo ni mlapizao oibidi ketabidi ni mlapizi wanibidi ni muue shadazini mwambia oni de masahiri ne matwala simu de masahiri ne matwala simu shawo imru ko tibaiza mdogarini hangu unulelo alafu tiura la onobana tu sais quand on se fait contrôler là directement en prison on dit oh tu es en prison tambana nende anede ndo hoenda shainu usiku wajoka bahati bana tia kamili kweli alingwa na investiture ngwa ndo alalike eleda bajichufumu wajivanai mabuhu ariguyero abarua elinda libele jishenzile dala kanzishi ya mabuhu barua ukari ngari invite waru investiture ongola likwa kimruindi kimna mjufumu ya dungo upulwa enda ila pizza wandu ebanu mjokeza ngo zabari na azali izora hanja zamba no ndo mzingiza ezetwa bia za hao daono wao izora hanja zamba shabani mida sasa tidonga leo namba 1
ezo shughuli zilo ununga mwedo hata basati namchoka urudi ezo shughuli wakati kama kamjopa isamba nzima abo nje one ekenga itondo waru mshughuli yo ya lwane tibe alwane maile amufikiri wemba ile mdungo yono msiru nika mfiro kali ila ijoja bantu batuka nducha wemba ile hairo invitation ngamona washenzi na wana haramu hairo invitation shad ila daba lamna daba na wambia ni shada bobo koka iliera hana nyibanyu na mwambia ni kama mnadaba ebanu kama mazo ndi tena mnadaba habari ma president wa Jilalika Jilalika wa majana bataru kwanza wacho unu pia na mintina banu wa walaza ma president wa pia ngofikirandu pia mbaba hao mnadaba dungo uteze stop zanvi kama timu namvia hapo namnibalie amazo na lemba pizza Italy namnibalie ba amazo na lemba Greki Turki namnibalie ba amazo na lemba tajini ma la rinyo kama navia batajidi namnibalie amazo na lemba furiti na ba fromage Faransa yo de mbaba hao mnadaba Roma kana rema president wa Jilalika da obi bo chila songa wallahi tambeka godo votira na mbaba yo voti mbaba si jo mbaba ya baki parce que ekawe wa uja discours yao hiyo yote ngeza mrema ishi ayina usikundi awishia warongo wazigara mikro utidoro ngo warafikiri au basi utidofikiri nga ujome kwanza urongo fati utidoro ngo warafikiri au basi utidofikiri nanzige ujome kwanza urongo washire banu kutimiza babe ngomine namna urongo wao wallahi bila ngo karima president wa Jilalika pia kwanza watu bomone fumo matashoka mtu tina maji utina para iyo ni atuta baone aeroport yajo bila endesa ona ndio president Jabaki yaone dini emba mvio bati watu isambali washile zempineta zini zikreve pia zili izo pia izo ngo izo ikaula zinu mdumenza akili ya zirambu abunge watukufu do mjulizani ya ukae makatilo na ya ele kafiri la sumana azali wa yalo muhara ende atsahawa na mercenaire shekanga sina opposition kama mwenye baraka wallahi ngawe serie ikausufu mabid bwana wallahi ngawe serie basi utinile mwenye baraka enda banga jo voter udunga dingoni kabarwani ngawe serie nyimloko mori hapo Dr Salim kanyi wandu mlo maserie hapo wallahi wamba narti merjari lengo waili nyondo zidare ngo matufanya rongo ola jare ngo kamtufanya rongo kikare ngo kamtufanya rongo ngabo debuto ko urengo abo mfanya rongo debuto ko urengo abo mfanya rongo komunyi baraka wanda deja isanjilo ntawe na duzulwa katina rongo yafanya rata wa tantawe ni yangamizi aintibure tujin abagami mamja mrengo ikeze tsisa zikurubi aruma tsundari abo mramaseo ari Dr Arengwa libere Dr Salimu Dr Salimu Arengwa na mbese ekanga bo mru wanzu ya hime ya ulili wange ya jarume manifu abo izo zahahe sho wandu waona uke ntinge ndo nai waona ya uka enti wa dhulumi wandu wa ulawa emanifu ma udunge joka Stalingrad arjo fanye emanifu ya hatu Stalingrad ngamjo ujari patajeri wenese zenongo sha sio hanju menga sina makinifu alafu l'ancien président de l'Assemblée nationale Amedi Mshangama jwa upare mabani yao ekewe mkomori ngawe na hamuneti bahusoma we mstaarabu puha mijini roha Facebook urenti ze mavushe na maviho na maendeni wakaya bwadora uwaje zembwa jwa uwene mabani yao jwa uwene zenti bapia mtodo pashi ya macho emanu mdo jama wana wandu indeon mto uona owaze wao bawo watone doma sha owarumao waodo wambia uka lashe azali kujo kutajali na azali jao wandu wao pia roalo hunu Faransa hunu ebanu ngamdinda ndini azali makura tukomparania mnikeno rais wemzi ashira fomzi mama sedali Mohamed Ibo Shaheri bobo basana Hamadi bo metra larif ebanu nge Senegaliba belar enda one masheki wenda wakaubutule masahiri bo kezo ngori hundu ondo waone bo wabutule masahiri azali bo larif na belarif enda one mashehi wakaubutule masahiri ya makisali na azali kwa wala maana mbili ni chantujwa mundu bao ya tende ya sandovi na mwa metra larif bo ya tiri vubule siasa na twenda ya ono alimu basi wa Senegali awe mashehi wode kazo ndizo johut utotwa na katseda fanya Facebook tifungwa mdu
elarifu utiribele sonko ba kuna ushindo bala mwenza mradi endao ne mazarifu ne maulama uwalo Senegali wado abutulu masakala ne no ushenzi no na haramu ele favalula azali yafanya Komori yode margo rumea wa basi mshangama roha Facebook ekega wana rogo zohamba ba kwa president de l'assemblée huli husomo hu retraite upashe magari ya uprofitensi juha uone mabani ya mwende hadisi utije udamba kana mtati menye para ni wanazijana mwenda mfirao no ulevi mtije mjita kanga mwanzo mihimilie pare mjamdedo wa makulosha rukale luga mwanzo mwende mwa baesentia ili investiture fanyishie watike baya wode ya muulilia no wanyanyani umijini wode ya mfungia no wanyanyani wode ya sogeza mtona maji mtona mwenje mupashe magari mnukona hii ebanu ndo bitu kwa ujoenda pashe gari na ikajala hindu kajasiwa abanu mdula lange ya joju kamtulala ebiji hanywe mabu hunelevushe ne majifiri ya kamtulala mwasiuka mjuha nga mnukona ikamjaila bako kamtina maji ebanu mjuhale jendo kwa mwenda umijini nda huvinga do moroni mdu ajambe tila moroni aizani mweni da ukacha kebala ostarabu na mdalo muhanyu bemba izapare izo za uviraja do miezane masahiri abo mdode maka wakibu ne malaba ne machui ane mdu ya romanti haruma 15 ya tojo ambati wa universite tazinu tifanya tere tazinu ti wa hoteli tazinu tifanya autorutu tazinu tijana mashirika tayanu ti lapitali tazinu ya tona tima yabo ya tuamba kazi fanya shanda chika jambe na rimimilie na rimule university ya hindu wa hemnada ba wa mwe tilimbe hade tolise mwana ema president wa chakaucha wanchu wa wachilalika ngofikiri wandu pia mbaba weke hali mafenesine ne zembe hazimbe mba ungenga no kazungu antu yalele ele pati mnavi kati mnavi abana mduga ida farat kabati mnavi wando baroku abana dana la batajini kabati mnavi wando Italia abana dana la mbapizza kama mbaba ukari ma president pia onje wajilalika boda bala shonka tondo ndo hambia uko parso Komori shanga wina haki bao ya uma chuyo wenji wa wamba shonge bakamdu menzangu kila il faut respecter quand même tu ne prends comme des voyous des imbéciles ma president tuka ujabo pia wenji wa wajilalika apute na ajilalika mba bwaza minga mtu uta banki kujalalika Macron azale mimi fanya hata be mtu kanja njeni la galawa va hedobi emu Italie azale mimi nga manzoni bakaru mele le telinko ya fumboni minga manzoni la le ambeni utashanga utona pare utona mvio utona pisti utona manje utona maji udomba wandu pia ngwanzo watu wandu ngwanzo jifirika unukatori na Dubai Bamsikari changu ndu nanyi da ne famille ya ule champagne katima jito da ne wahuzai wallahi nambia ni namba kana sababu usiku ya tukaula wazali wandu pia tukao mani vertige yo tofikire namna mtu tukauzina tukaufete ekone fu wahuzai wajana duniani walao ndega miliari ngam tukozungushiano ngam malala unotazisimani mjuso wa batri au wajusa myopi mtoa dini mtoa dunia shaumezi na toa biambi na ulabana wale vi tasino no hata hawambia zo shana ziwa pareni yauka emnanti wa yare ngwani machi wa wale vi wararu shana no yekajamba wale vi no yekajamba wale vi hamisha no zi ham na zo kwali ha zo za kwali zo no ne babanu so da ka wa kadub hamba kwali bange na ndabu ezo ngo ya za babanu zinizo kwali bange na ndabu imnati we mtoja aina shanji yabo beluda na msaidiana kwa kurenga wajodo mdogoza no kazaza na miwani shawo ni mseshi yao Muhammad Ismaila mumdari wifundo wa filosofi majifiri ya tinu wani bisidamba mwabamba hao mima wasaino mwa wanti ujoka mfaidishanti ujoka mwa wanti we mro umenyati Muhammad Ismaila abonge yabo nyi wa Komori na mdaze owandu majeshi ma mercenaires wa Yemeni wajoa muwe ni mfe wa mangamizeni da nyuno wa mzani banyumke yabo mdote na mwisho nono hizo hapo choi ndizo wako mwambia sur les réseaux je fais mon retour aujourd'hui ukaya msaidie kana uchacha lirenge banu daina pedu wandu wa masafarini waili walirenge banu walirengano taji walirengano taji pedu na msaidie walirengano taji walirenge mataka yao walofanya zwanzao kusita kusimuhara na swala yanu ngambi ekasanda msaidie msafarini sulunda kuyabula ekasanda pedu msafarini sulunda kuyabula belu hamba nyuwa bajina mdaze zibwi baino no tu ajango mjibulelo aina mndu kutojibula ezalingana naye belu hamba nyuwa bajina mdaze zibwi bari mtina ni pare baino no tu ba nejibe
c'est pas possible nati hamado yi hato owandu walo hayara nti waona ngwa tunga usinyeze nyiso hata utofiri bala utubia kiba na shit oliyo ya wanga diwanya nya maskini yemfanyi bariza mamichi aninga msimbu wao bariza baridi hilo hiyo wazingo jala mdenda no huchabu watukufu garjo ularinwe namkena muwabanga mwanao isu francilo shangwa tunga usinyeze nyiso fikiri wala wandu wa paralize wale mwani AVC ni yandi na rohombi ewe ndio de diaspora do mdenda nisino oyasuma ni mkababa mdungu nda mdemele koti daina habari waudo mdadani hizo ema siri mdadani rogo ndisi diaspora oko mjoka mlwani babu wema ya pia egatide za nyumba za hondo lo hun mjoka mtambali hama gasho abo mjode himido atamanga egatide magari ya hondo lo hun kwa ya jovangu we kibinadamu jode bana shama siwa na mbuwa nema bubu ya tambali ya ne zikoi egatide za costume ne zo hondo lo hun Emana mtoshukuria mabele diaspora hindi do hasulia salama Mungu yaibarikisha Mwenyezi Mungu awahifadhi ne misafara inu Mwenyezi Mungu yajalie wadole manga itwale boma kubali mliwani yazali etija ubwala uyawa watinjia na ikwezi okay haina ujo swali etwala bundiwa ngabonyoha zirabihao na uliswaya yenye za wanadamu fidia ngabo majini ya amrishao mndu yafanya ndongo kadha halafu faida zikula wayabo iyodema hayo amrisha kanabo mahakadha abo dojo hauka wanuha bwa jinni muwakkil yadunga yabo dezefidia za urahitwe ze sacrifice mabinda abo kayonga ndio yayo hando dora masema ungu izo mengoni mwezeno kwa wallahi na bilwa jana ne mjeni wu Allah tallah abuyabo nyide mmonao kanga mda zao na ruombedi wa Mwenyezi Mungu ya butulu haina ujokana fundi alimu ujuo ezenrogo za huswema jini na zenrogo zinu ne zenrogo za masahiri yaangalie namna rjo butulu mibangu kamna tahini wone namna rjo butulu masahiri ne zenrogo zinu ngamu mdosho bangu nende naangalie izo de zenrogo ya ezo akomori basi watu ushido aba zinuka zirendo shaina ambilwa ngutoka ama galagala akulukulu na ambiye nyi wanduo meki na mwedema uzise o wanduo meki o wanazijana wafariki o wenji do wa telekomu do wa mamwe o wanawashi wafariki wenji wanazijana wa wanduo hazi o meki emisenje wakawitimbe minchi dunwa ya mdia dhulimi wa yeke rudi nyi wanduo meki nyi wandu mwamba nga mwanao nezi azali ebanu nga mwanao hahanywa aunga mwanzo kairima ngari azali rijijuo siri to rito azali ima mercenari ya jayabo ni wandu mjoishi zungu ni wandu mjoishi arabu ni wandu mjoishi ngereza ibidi mdenonse ya ukana Arabi Sauditi habe hama mercenari Komori wajewa uo wa Komori watukanza wambeti jao Ngwanzo Komori irende heja Yemeni, ngwanzo Komori irende heja Siri, ngwanzo Komori irende heja Palestine, ngwanzo Komori irende heja zenti za angamia. Wadojua okay peuple ya Komori karna ujua ula zinamna inu ende ya rengwa nele kafiri linu nekene mizinga nezi anviyo ne mapesa dungo mwere ya heja hulo wandu yoribwa gena gashinga sina mahana maha kajarinika rangamia ngari rifu riwolo ngari nukao sirizo na kanzana beban wenge Mwenyezi Mungu jonikeza kheri investiture datike ja change wa ila fe yanrabo no ili walaze opposition banda oba o salama nao shakabati dati la change wa izo na kanzari mwabieni Mwenyezi Mungu jonikeza kheri njo kanzizenti hatu kheri Mungu jomnika ya rere njo kayantiza shari Mwenyezi Mungu jomangamiza shala mdobadi wa Mwenyezi Mungu abutulu masahiri azali ya yafanya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh haina joka yanga jomwabiani izo diza kamhimura kanzari mweshelezi zeni banu kwezi watukufu wa shukran wala afwa minkum mtirenti zedunwa Mwenyezi Mungu yajarini za khairi haraka man ba Mwenyezi Mungu ngujwe zedunu mazali yarirenda ozo ngujwe namna ritambi hao sha ngujori nusuruti hale nasuru min Allah wa fathun qaribun wa bashirul mu'minin wa sayakunu qariban fathan mubina fathan qariba fi juzurul qamar wa hilaku hadha al mudlim